Čuo sam jedan dobar. Kaže, došla neka djevojka, recimo, da se zove Severina. Došla ona tako, u crkvu da se ispovjedi. A pita nju svećenik da mu kaže što je sagriješila od kad se zadnji put ispovjedila. Severina kaže da ljubila se ona s dečkom i to s jezikom. Reče svećenik, zato ćeš ti onda izmoliti 3 Oče naša i 3 Zdravo Marije i možeš ići. Doviđenja. Ali Severina, nije to sve. Onda mu kaže da je vodila ljubav s dečkom. Veli svećenik, nema ti druge nego da izmoliš 3 Oče naša još 3 Zdrave Marije i onda možeš ići. Doviđenja. Ne, povika Severina. Pa to nije sve. Pa kaže ono svećeniku, ovo je jako dobro. Kako da kažem, da je ona dečku pušila i još to da je onda snimala kamerom. Reče tada ovaj svećenik, to je ozbiljan problem i moramo se malo konsultirati s kolegama. Onda svećenik ustade, izađe iz ispovjedaonice pa zaviče, Fra Ivo, koliko ono dajemo za pušenje? A Fra Ivo mu odgovori, pa 50 eura, koliko i uvijek. A on je pitao ovoga jedno, a ovaj onda odmah drugo 50 eura kaže koliko stvarno daju, a onda ako im se puši, ali oni 50 eura.